Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Rubavu Media TV. Tubahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. U Rwanda rwaje mu bihugu 156 byatoye bishyigikira umwanzuro w'umuryango w'abibumbye usaba ko hemerwa ubwigenge bwa Palestina nk'igihugu ndetse Israel ikava mu bice by'icyo gihugu yafashe. Ni umwanzuro watowe kuri uyu wa gatatu Ukuboza 2024 i New York ku cyicaro gikuru cy'uwo muryango. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu batatu bakekwaho ibyaha byo kwiyandikishaho ubutaka bw'abandi nyuma bakabugurisha mu buryo bw'uburiganya. Umwe muri bo yakoraga nka noteri wigenga, undi yari afite ikigo gipima ubutaka, undi nawe akaba umufatanyacyaha. Batawe muri yombi kuwa 28 Ugushyingo 2024 bakaba bakurikiranyweho ibyaha bitatu bitandukanye. Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yatangaje ko ntacyo byaba bimaze mu gihe ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bwakorwa bugasiga busenye abaturage cyangwa bwangirije ibidukikije aho batuye. Yabigarutseho mu muhango wo gutangiza icyumweru cyahariwe ubucukuzi mu Rwanda kuri uyu wa 4 Ukuboza 2024. U Rwanda rwagize icyo ruvuga ku biganiro bigiye guhuza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Etienne Tshisekedi. Mu gihe abantu benshi bibaza impamvu Perezida Tshisekedi yagiye muri Angola mbere y'uko ahura na Perezida Paul Kagame. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabye urukiko rwa gisirikare guhamya ibyaha Sergeant Minani Gervais birimo icy'ubwicanyi buturutse ku bushake, rukanamuhanisha ibihano binyuranye birimo igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bwagaragaje bimwe mu bimenyetso bushingiraho burega uyu Sergeant Gervais, bwasabye urukiko kumuhanisha ibyaha byose bumushinja. Bwasabye kandi ko uregwa ahanishwa igifungo cya burundu ku cyaha cyo kwica, igifungo cy'imyaka 3 ku cyaha cyo kwiba no kwangiza ibikoresho bya gisirikari, n'igifungo cy'umwaka umwe ku cyaha cyo gukoresha imbunda mu buryo butemewe. Urukiko rwahise rupfundikiye urubanza rutegeka ko ruzasoma icyemezo cyarwo mu cyumweru gitaha tariki ya 9 Ukuboza 2024 saa 8 z'amanywa.